Je li vam se ikada dogodilo ovo? Ili ovo? Ovo vam se valjda nije dogodilo. Jesu li vam se ikada izrugivali ili možda čak ne prihvaćali u društvo zbog svjetlosti vaše kože? Mi imamo rješenje za vas. To je najrevolucionarniji način za potamniti. To je majica El Cigante. Izumljen od strane vrsnih znanstvenika iz Španjolske, konačno je El Cigante došao i na hrvatsko tržište, što je veliko čudo za koje su se potrošači diljem Hrvatske molili. El Cigante djeluje tako da crnu boju ostavlja na koži, koja onda upija tu boju i šalje ju direktno u DNK. Ovako izgleda koža običnog čovjeka. A ovako izgleda koža čovjeka koji je koristio El Cigante. Takva terapija je dokazano zdravija od sunčanja, solarija ili krema. Evo što su neki ispitanici rekli. Kad bi me ljudi vidjeli, ja bi bio ovdje, a sunce ondje. Te bi si zaklonili oči da me ne vide. Tako sam jako svijetlio. Ja sam se oduvijek osjećao kao da imam malo kroma u sebi, ali nikad to nisam mogao izraziti jer sam bio presvijetli. Drugi Romi me nisu prihvaćali, a ljudi kad bi im nešto ukrao ne bi ni vikali vrati to ošćuš jedan. Sve će se to promijeniti nakon samo tjedan dana uporabe El Cigantea. Sad me konačno prihvaćaju za onako kako jesam. Čak me jedan skinhead namlatio. Divno, ljudi se više ne pitaju u mojoj blizini, otkud dva sunca. Jedino što sam dobio rak testisa. Svi navodi do sada navedeni možda su, a možda i nisu istiniti. Dokazano je da pri uporabi našeg proizvoda 2 ili više sata može uzrokovati rakove jetra, bubrega, pluća, testisa, mokračnih putova, uzrokovati podložnost spolnim bolestima i otkazivanju vitalnih organa. Za detalje se obratite vašem liječniku i farmaceutu. I da li su naše mušterije zadovoljne? Da, super! Mogu sad na zračenje? Dobro je, vidi svaku lipu. Verjamem u dobro vrečko. Ako kupite El Cigante, dobit ćete i kanticu s crnom bojom da možete osvježiti majicu, knjigu s uputstvima poput pravila da ne perete majicu i savjetima poput kako odstraniti smrad sa sebe nakon nošenja majice, malu romsku zastavu koja je također i slamčica. A ako nazovete odmah, dobite ovaj besplatan set noževa potpuno besplatno. Jeste li čuli? Potpuno besplatno. Zato naručite odmah po bijednoj, jedva četveroznamenkastoj pišljivoj cijeni od 1399 kuna i 99 lipa. Ali mi vam dajemo popust. Pola cijene proizvoda je 1000 kuna, a možete i plaćati u ratama. Zato naručite sad, dobite vaš set noževa i vaše super ultra niske cijene. Samo zovite na broj otisnut na ekranu. Zovite sad, zovite sad, zovite sad, zovite sad, zovite sad odmah. El Cigante testira na kornjačama.